secret place where only the moon can see. Beyond the Hello guys, good morning guys. Oh, 101 na sad. So by the way guys, wa sa tay luto ron. Kaya adto mi og kawit medallion. Atong bisitahon ang sikat karon nga bamboo forest. Muday na akong kauban guys. Tuturo. Adto lang ko sakay sa be. Ano kayo? Oh, awak sa